This is Khmer cooking, Cambodia's traditional cuisine. A salty delicacy made from fermented fish paste. Seafood garnished with fresh green pepper, grown only in the southern region. Long-cherished dishes such as these once vanished from Cambodia after a single, fateful turning point. From the 1970s, the Cambodian Civil War dragged on for more than 20 years. Driven by an extreme form of communism, the Pol Pot regime purged all intellectuals. Many were executed, and even cooks were not spared. That pushed Cambodia's unique culinary heritage to the brink of extinction. អ្វីដែលយើងចង់និយាយថា ចិត្តបាត់បង់ទីមួយវាយន្តកាលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម្ហូបរបស់យើងដែលមានពីបុរាណគេចូលចិត្តម្ហូបបែបសម័យដូចជាទៅលើថាភីហ្សាប៉ុន្តែយើងជាប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវតែរក្សាម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏មានការរក្សាកុំឲ្យវាបាត់បង់ Chefs across the country are now answering that call, leading a movement to bring back forgotten recipes. Traveling from region to region, they search for local dishes that survived. Samai ni pun nyom kemain-kemain ban piyim man kemain-kemain ឥឡូវចង់ចាស់ហើយប៉ុន្តែព្យាយាមភូកក្មេងៗចំនួនក្រោយព្យាយាមចងក្រងជាសភៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យពួកគាត់នឹងតគ្នាចែកបទពិសោធន៍តគ្នាកុំអត់ទុកដូចសម័យមុនទេសម័យមុនគាត់ទុក Fired up in the kitchen, chefs of Cambodia are working to revive their lost culinary heritage. Siem Reap is home to the World Heritage Site of Angkor Wat. Visitors come from all corners of the world. In the heart of the city stands one of Cambodia's most renowned restaurants. Dedicated entirely to Khmer cuisine, its flavors attract guests from around the world. The head chef is Paul Kim San. Her specialty is the seasonal menu, which changes every 3 months. This month's feature is a rice noodle dish. It's traditionally enjoyed during the Buddhist festival of the ancestors. Identity របស់ម្ហូបខ្មែរយើងមួយណានំបញ្ចុកហើយមួយទៀតខ្ញុំយកអាម្សៅនំបញ្ចុកធម្មតាវាមានសរសៃតែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំយកអាម្សៅនំបញ្ចុកហ្នឹងកិនវាឲ្យសប៉ែតហើយខ្ញុំដឹកឆ្លាស់ពោគ្នាទៅដើម្បីធ្វើជាដូចកម្មាអញ្ចឹងកម្មាក៏ជា identity របស់ខ្មែរយើងទៅបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងយើងយកអត្តសញ្ញាណពីរហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាចេញម្ហូបមួយចានមក After each meal, she makes a point of greeting her guests. Yes, very, very good. I could eat more. Yes. Thank you so much.
Many of her dishes are traditional regional recipes that were banned during the Pol Pot era. Kim San's work extends beyond the kitchen. She travels across the country in search of lost dishes. Today, she's learning from the Kui people who live in Western Cambodia. It's a dipping sauce handed down for generations, typically served with meat or fish. This is fish cake, made by grilling fish paste wrapped in banana leaves. It has a sharp, sour note and is a traditional specialty from Western Cambodia. And this is the Kui people's sweet and sour sauce, paired with duck. Kim San is committed to recreating Khmer dishes at her restaurant and bringing them back to Cambodia's tables. The Khmer Rouge and war left a deep scar on Cambodia's food culture. The regime's radical communist ideology rejected the idea of family and any form of private property. People were forced to live collectively. Cooking at home was forbidden. Meals too had to be eaten in groups. ហើយយរុំសម័យពុតនៅអត់មានម្ហូបទេញ៉ាំបបរហើយនឹងស្លហើយអត់អាចញ៉ាំបាយបានទេញ៉ាំបាយគឺវាចុះលុយច្រើនហើយធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងដែលញ៉ាំបាយហ្នឹងមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅគឺខាងសម័យពុតគឺគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំបាយគេឲ្យញ៉ាំតែបបរហើយកុំឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេហៅអីគេឆ្លើយតបមកគេវិញហ្នឹងរៀបចឹង The Pol Pot regime branded scholars, artists and engineers as enemies of the state and executed them in great numbers. A devastating loss of lives, skills and culture. ហើយដឹងស្រាប់ហើយសម័យខ្មែរក្រហមសម័យសង្គ្រាមអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺគេដឹងគេត្រូវយកទៅសម្រាប់ចោលហើយគេអត់ទុកទេអញ្ចឹងអ្នកចេះមុំក៏ត្រូវអត់ហ៊ានធ្វើចេះឯដែរ As Cambodia rebuilt itself after the fall of the regime, foreign food cultures poured in. For many young people, Khmer cuisine is no longer the first option when eating out. Foreign dishes are now the norm. Alarmed by the situation, a group of Cambodian chefs decided it was time to act. More than 100 chefs from the country's top restaurants formed a new association. Its mission is to bring Khmer cuisine back to life. 2 years ago, Kim San was appointed its president. And now she's part of an ambitious project. The association will uncover 100 traditional recipes from across Cambodia that were banned during the Pol Pot era. These dishes will then be published in a book. Kim San is in charge of bringing back 5 traditional dishes from her home province of Kampong. Today, she's on her way to her hometown to research her first recipe, an old-style curry. Mày cháy mày. Thà đu
ចាំរៀបមកយាយថាបញ្យល់សរោមកអត់អីដល់អត់អីទៅសារួចអត់បាទ Her relative, Un Lin, is 81 years old. An expert on the region's traditional dishes, she was a cook long before the Pol Pot era. They make their way to a market, a place Kim San used to come to as a child. Kampor lies in southern Cambodia. Surrounded by mountains and sea, it's a land blessed with fresh fruit, seafood, and it's known especially for its coconuts. Khổ bếp bên này khổ bạn. Nè nhầm rồi. Giờ biết vô khổm nha. Mà thăm mà. Ấy rồi lên thì các bạn này chị. The curry she is learning to make has a key ingredient: sugar palm. It brings a mellow, caramel-like sweetness and a nutty aroma. Until it was banned, the curry was typically served at weddings and other celebrations. Today, there are only a handful of people who know how to make it. The recipe has been passed down by word of mouth for generations, with no written record. Chà,នឹកឃើញវិញជួយធ្វើនឹកឃើញពីសម័យទូចចាណាណាពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមុតដៃតា Kim San remembers cooking this curry as a child, but not all the details. Now she's filling in the gaps lost over time. ធ្លាប់តែស្លអាម្ហូបចេះធ្លាប់តែផ្ទះធំធ្លាប់ឃើញគាត់ស្លផ្ទះធំតែពេលនេះស្លទូចស្លទូចទេគាត់ចាប់គ្រឿងអត់ត្រូវហេទៅយើងដាក់ស្ករត្នោតចូល This is the secret to its rich sweetness. ពីរលាព្រាបានទេមិញម៉ៅពីរបានទៀតដាក់ទៅ2 3ប៉ុណ្ណេះមកចិត្តអស់ត្នោតអត់បានទេអូចឹងលេងស្ករសបន្តិចលេងអញទៅ Another key flavor comes from the flesh of the sugar palm. The sweetness and aroma of the curry is brought out as the tender fruit gets boiled down. The final touch, a herb for fragrance. អូណាបានអូឡើយទៅអញចង់បានទៅទេអូហូលភ្លើងអានោះអត់យកទៅទេហេហូលចឹងអត់ទេដៃទៅវិញអានោះចឹងហូលចឹងអត់អត់បានទេបានមួយហើយហើយគាត់វិញងាត់ណាកូនខំមិនក្មេងបានទេមិនមកអីណា Chiết một lò mấy A curry passed down through the years in Kim San's hometown. It carries a gentle spiciness and rich aroma of the sugar palm. For Un Lin, too, the dish conjures up strong emotions. ខ្ញុំចំណានពលគេឲ្យធ្វើចង់ពោដែរ ដល់ស្លោប៉ិនកាលនោះស្លោផលិតស្លោតគួនអីហ្នឹងមានបានហូបអីអញចឹងអត់ទេ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមខ្ញុំនិយាយរួមគឺខ្ញុំនឹងយកអាម្ហូបដែលគាត់
ពីដើមហ្នឹងយកមករក្សាទុកដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើមិនឲ្យម្ហូបដែលពីមុនមកហ្នឹងឲ្យវាមានថាមានភាពច្នៃប្រឌិតឲ្យកាន់ល្អជាងមុនមិនថារបស់គាត់មិនល្អទេប៉ុន្តែពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនយើងត្រូវតែ upgrade level របស់ម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាទៅជា international level អញ្ចឹងណា Some of Cambodia's top chefs are gathering at Kim San's restaurant. The sugar palm curry will have its first tasting. First, she faithfully recreates the original recipe using the same ingredients and methods. Không ta là việc chất ấy bậc hết tại mùi bàn tay nó pe để slow mình khâu khnia cường xăm khâu khnia là việc slow khâu khnia và tha việc chất tại mùi vậy bông slow nó đấy cái slow mà chu tỉ. She's adding a new ingredient, tamarind. It will bring a gentle sourness she hopes will be enjoyed by more people. Push mùi ấy anh ấy Chăng dần gạt nhông. Next, she works on the chicken. She decides to wrap it in skin after removing the bones. Anh ấy nhưng thầm đai bánh ngon thì nhóm thẹp chân cái cặp đồngแต่นี่nhóm vô ta slap ngon này slap ngon vô ta cả đào thấy nhưng thèm sạch hay nhọt cho lấy bánh vô mà chiên mình hay dân slide về đằng đằng tới rồi về sủi nhâm hay về là o mơ phong để chỉ là cả đặng bánh đây nữa. The presentation is also handled with great care. It's a curry the chefs have never tasted before. Nào chẳng bị play hay cái thưa tập pe thì mình bon rồi có ca ấy thì bảo tam tia cái nghề thôi để tao bị hot khử xong chớn hay thưa du chẳng bây giờ dân nhắm dân anh cô bà châu kia tới dân anh nhầm bàn chà enjoy chà curry leaf. Yes, yeah. No, it's like a throw. Chicken nhá? Bà có đấy? Anh có hỏi không? Mua về tu riêng với xã cắt về tại giờ em như phê thôi thì hay sự ngon như chưa chụp. Nó xem em nhau với một hộp để dương chơi được tam bọn đôi một chua còn bàn lực là nhất. Đã xem em cooking bao giờ con sập hơi bao giờ nó cứ lấy cho dương ai cũng mua nâng tam bọn xem nhưng mà đặt nó sập hơi chia cả lò đồng bọn chơi lấy xem em chiều xem còn khơi còn ấy còn trong tình sập hơi mua tới lấy thấy cái lò là tiếng ấy nhóm lực thực chất rồi nè xài một thiên đã mà họ mới show không đông sập hơi. Okay, con chào đàn. And her fellow chefs agree. Kim San's curry is selected to be one of the 100 dishes. សម័យនេះពួកខ្ញុំក្មេងៗមិនព្យាយាមមិនក្មេងៗឥឡូវចង់ចាស់ហើយគាត់ថាព្យាយាមភូក្មេងៗចំនួនក្រោយព្យាយាមចងក្រងជាសភៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យពួកគាត់នឹងតគ្នាចែកបទពិសោធន៍តគ្នាកុំអត់ទុកដូចសម័យមុនទេសម័យមុនគាត់ទុកទៅ
ខ្លួនគាត់ A day off for the chef, her first break in weeks. Even at home, she cooks Khmer food for the family whenever possible. Today, she's making her son's favorite, deep-fried shrimp. Du và lọc lại sẽ có của anh bằng bé. Ông sẽ thực thấy chính nhận. Ủa, ngày nha, thả bà chân. Thằng này chứ. ngọt Em đây khai bài bày đồ ấy mà, đặt cho nó, thật ăn. Ủa, nhanh lên nè. À, tết. Ăn miên mặn mà mặn. Lọc lại sạch cổ. នេះរូបម៉ែខ្ញុំម៉ែដែលធ្វើចុងភៅ Her mother, Yan, passed away 19 years ago. Kim San says the taste of her cooking has never left her. ហើយក៏ខ្ញុំអត់ភ្លេចថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាមកភូមិមិនមែនភូមិទេចង់និយាយថាមកស្រុកទូកមាសហ្នឹងពេលមានការឬក៏បុណ្យអីគាត់គេពេលមានការឬក៏បុណ្យអីគេតែងតែអញ្ជើញគាត់ទៅធ្វើចុងភៅអញ្ចឹងហើយគាត់ល្បីណាមិនស្គាល់គាត់ទេគឺគេគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មានគេឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង Kim San also visits farms in her effort to bring recipes back to life. Here, she is on the trail of a prized Cambodian ingredient that was nearly lost forever. That ingredient is Kampot pepper. Grown only in this region, its delicate spiciness and rich fragrance have earned it a reputation as one of the finest peppers in the world. Sensitive to small changes in sunlight and water, it requires careful cultivation.ដើម្បីថាដីនេះដីថាវាមានចំហាយពីសមុទ្រពីអីយ៉ាងមកហើយវាធ្វើឲ្យម្រេចយើងនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហឹលងុំហឹលមិនហឹលឆាវដូចម្រេចពីខេត្តផ្សេងចាចាបើយើងបានភ្លក់ម្រេចពីខេត្តផ្សេងហើយនឹងភ្លក់ម្រេចកពតដាក់ទៅវារសជាតិខុសគ្នាដាច់ដែរសម្រាប់ម្ហូបខ្មែរយើងដូចម្ហូបខ្មែរយើងគឺផ្ដោតទៅលើរសជាតិវាមានជូរប្រៃហឹលផ្អែមទៅតាមហ្នឹងវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងម្រេចក៏មានតួនាទីនៅក្នុងហ្នឹងមួយដែរគឺបង្កើននូវភាពហឹលពួកអីខ្មែរយើងអត់សូវចូលចិត្តនិយមញ៉ាំម្ទេសទេអញ្ចឹងយើងយកហឹលពីម្រេចចាម្រេចហ្នឹងគឺដើរតួនាទីនៅក្នុងហ្នឹងមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលបង្កើតឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិរសកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងចា But this essential spice almost vanished forever during the Pol Pot regime. Pepper farmers were forced into labor, building roads, digging canals, and were unable to tend their crops. បើកុំធំមួយឆ្នាំទៀតផុតពុយលីងបើពលពតឡើង4ឆ្នាំអស់លីងអត់សល់ ខ្ញុំមិនតឡាយប្រធានសមាគមមុនគាត់ស្លាប់ហើយឡូវគាត់មកខ្ញុំទៅយកបាននៅភូមិអាហ្នឹងគេដាំវានោះក្នុងព្រៃជ័យគេហ្នឹងណាខ្ញុំកាត់បានថាជា10គុំ10ចលុងអញ្ចឹងយកមកផ្សាំមកខ្ញុំមានជំនាញខ្ញុំធ្វើបានឡើងខ្ញុំបែកពូជពីខ្ញុំសឹងទាំងអស់ហ្នឹង Pok Dee and the farmers brought the peppers back from the brink.
Today, they are producing enough to export to the world. The aging farmer knows the plant's future will soon be in the hands of a younger generation. កំមុននេះមកលៀងឈុំមានពងកណ្ដៅមកលៀងដែរកំមុននេះគេលៀងយ៉ាងខានេះមិនតែយីដាំងហើយទៅខំមកផ្លែឥឡូវអត់ទេអាកាត់ណាំទៅអត់ផ្លែទេណាំហ្នឹងខ្ញុំអាកាត់ណាំទៅអត់ផ្លែដែរអត់ផ្លែទេផ្លែនេះអត់ផ្លែវល់សងបេះកាចោលហើយពីដើមតែផ្លេចខ្លួនអត់បេះកាណែនទឹះដើមអត់ហើយមាន A community's shared passion helped save a key ingredient in Cambodia's cuisine, a food heritage that's on the road to recovery. Kim San is busy testing a new dish using Kampot pepper. Stir-fried squid and fresh peppercorns, a hometown specialty bringing back memories of her mother's cooking. ហើយមួយទៀតក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមួយរូបយើងចង់លើកតម្កើងនៅមុខម្ហូបខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិគេស្គាល់ពីតម្លៃនៃម្ហូបខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ម្ហូបខ្មែរយើងមានច្រើនហើយនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំខុសគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីឲ្យខ្លាំងពីគេចង់លើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរយើងទៅលើឆាកអន្តរជាតិ